arkadaşlar, kardeşler barınızda sizge başlap hoş geldiniz. Siz köp zamanlardan beri sağlanıp duran zaslуженная артистка Республикадagi estar Marjana Ajiyevani har kuni güçlü kuyda sağlayacak. Bağrınıza hoş geldiniz. Melesine gelesine sağlanmadı. Ben sürekli sağlanma. Bütünçiliğinin bağır komşuna cıyılgan ayalı anadaşlarını, kızardaşlarını ulat eleğin 8. Mart bulan sağlık yoruması yemen. Bir aytkanın bulamsa bir zatымен alar edin. İki aytkanın bulgamısa iki ömür diler edin. Üç aytkanın bulamısa ömür nasip sağlık alıp analara çabar edin. Görürsen seni köp adam sağlanan olgan. Ozuqtayda Marjana bir kuyliye göre biraz zaman bizim aramızda yıllamay turdu. Hani şu hasırlar şahatlıqatı seni unutmak için ne çıktı unutmagan sağını öyle turabın vardı kaldı. Birleri buna gelegenler samolyotdan gelgenler de var Moskva'dan. Şimdi oturmalar arasında. Birleri poyizdan gelgen.
birovlar ise maşinler bilen gelgen, birovlar yürüy gelgen. Şonun için da şulara sen özüňi yürüy diýen ýerine ýylasan, Badruddin ýazan ne çık bolar? Olabilir. Marjana Taçieva, Badruddin sahnadan vurmayayım bulay vurgamızdağı. Neşeye siz yere, marjanat alışından biraz etsamada. Ulu oğan mı? Arı oğan, arı tükepalı ağrıyla gelse de hepsi borunu kalamam. Arı bağırayında. Ablay yapması yedim. Marjanat çıkan umuk diyor. Umuk ana atayıp Endrey'den çıkan. Bulay oynaşıp arağından yurttan çıkmada çıkıp kız yaş. Gelip bakı çıkalağa. Taşarga, şuna zallarını doldurup seyiz konsept etmeyi için şu barda öz etkince işini hükümette bahada zaslujunmaya artist Respublik Dagestan'ı bulmak için bir ulu pahmi tarık kuvvetmeyi neçesiz yeri sizin şolay ben şolay hata zaplarını dürüst olacaklarını aytmayacakmın kendiden sonra tek şunu şu sahnadaki yolun sahnada başlayalım özün birinci avatları alağından Ministerstvo Kultur Respublika Dagestan şu özünün kömeğini boldurgan. Bugün bizde şunu aramızda var Belagamitovna. Bizim buradaşımız представитель Ministerstvo Kultur sizge söz vermeye suyarız. Men geleyim ile siz çıkamazsa sahnaya. Şolay soracak mı? Только читай Хороших друзей, поэтому я вас всех поздравляю с праздником, желаю всем здоровья и личного счастья. Маржанат, тебе хочу сказать,
что твой уход со сцены для нас было, знаешь, каким-то шоковым состоянием. Не теряй никого, никогда. Но не теряй и зрителей, и слушателей своих. Не теряй своих прекрасных песен, потому что Всевышний тебе дал дар, талант, который ты должна доводить до нас, до людей, любящих тебя. Я, например, лично люблю тебя. Когда я тебя сегодня встретила вот как-то так случайно, ты поняла, наверное, по моей яркости, как я тебя ждала, как я тебя любила, и как хотела тебя. И ты меня тоже, как выяснилось. Желаю тебе всех земных благ. Все, что может пожелать женщина, испытавшая нелегкую судьбу тебе. Я тебе желаю любви большой. В чем выражение этого гнева детям, ну там, маленьким, стареньким, мужчинам, женщинам, не знаю. Ну, чтобы любовь всегда присутствовала. Счастье тебе вечного, женского. А все остальное тебе. Я думаю, и это всех вам благ. Evet eminler. Biz bulay etmeye sürgenik, biz sürgenik umuzalma cıymağa. Son esirgiyen özünün dostun, kardeşin, tanışın, bilişin, ciyip, gitçilek etip varayımız. Sizge şu yıllar uşatsanız, son çocuk bu uşatmak saklamak. Şunun için betkemiz, köp savunuz gelgen sayılar sizde. Ben biraz da ayıp ettim ki, Tüşler falan kırığına varıp söz verecek men, erkek işler buna çıksa yaraydı. Bir haber ismi yarık etti. Buna yaxşılık olsun deb aytadilar, biz aytamiz, bir juvurni ichi yashi geçingen bo'lgan juvur qatın onu qabrg'ada borib aytadi, balam, hali sen o dunyoga ketding. Shunda borganda Alloh taolodan tile deb aytadi. Qizimiz erga borsin deb aytadi. Og'amni armiyaga olmasin deb aytadi. Atamiz avrumasin deb aytadi. Men deb aytadi turan qabrlar oradan yeshayotgan bor. Onca Allahu Teala ululuğun var bize geçine bu yaşta tavşırıyor. Özüm var kalsam onları verir. Onu mesleğe var geleceğim Allah'a sana kaydedemez. Halim Sayangı'dan söz vermeyi istiyorum. Marjana kırıp durasın kardeşim. Marjana'dan şey var. Yıldızlı geçelim. Altyazı
магистральной школы номер 1, заслуженная учительница Республики Дагестан. Есть люди, о которых говорить хочется красиво. И в душе каждого порядочного человека всегда найдется клад тех слов, которые он когда-то не успел сказать. Но я уже говорила про Маржанат, и, наверное, первое я назвала ее лучезарной. Вот лучи ее добра, через столько лет они дошли до нас, каждого согрели, порадовали. Дорогая Маржанат, иначе и быть не должно было. Такой свежей маленькой бабочкой впорхнула она на сцену дагестанского искусства и осталась там королевой. Кто-то говорил, ее не было. Это неправда, она была всегда в Индрее. В каждом сердце индрийца Маржанат Аджиева. Я хочу сказать, дорогая Маржанат, что Бог даровал тебя всем. Сценическая внешность, драматическое искусство и прекрасные песни. Когда мы ехали сюда, как раз в «Газели» звучала такая мелодия, поет девушка, и все с кем-то она то ли спорит, то ли спрашивает. Я умру, ты умрешь, кто умрет? И я так и не поняла, и у соседей спрашиваю, а кто же должен умереть? Но так я этого и не поняла. О, нашей Маржан таких песен однодневок нету. Ее песни — это золотой фонд дагестанского искусства. Иначе и быть не могло. Рожденная на склонах древнего кумыкского села Индрей, омытая водами нашего Акташа, овеянная ветрами Салатавии, дочь достойного, одного из красивейших народов Кавказа, наша Маржан всегда будет прекрасной королевой нашей дагестанской сцены. Еще одно столетие живи, пусть берегут тебя судьба и случай, пусть светит людям свет твоей любви, как музыка, как стих певучий. Спасибо тебе, что ты Thank you.
birinci kere Marjana'nı görünce onun tavuşunu eşittim. Çözümen de eşittim. Bu adamın tavuşunu. Uşaktım, tavuşunu uşaktım. O gün de uşaktım da. Halde bugün o saatte yerine o. Allah'ına daha da çok arı sarılar yazacak mıyım ben bu adama ne dedi deseniz. Hani yığılamayan kişi yok. O şirvanı çoğay rakallay. У кого есть рот, все поют, пьют. Знаешь, как это говорите, у нас много дела, да. Вот, onun için это tavuştan galip olma gerek, tavuşun rengi olma gerek. Mana şu adamın tavuşun rengi var. Şunun için ben yorarman marjanatta şu tavuşunla özümü ne çıkartar? Sakla tavuşun. Ne çıkartar? Sakrani. Çok tavuşun sakla. Bizim asıl onu halka arıyor yirmanı. Ne? Boğan gibi şuar kımı yapacak mı? Sağ ol. Akşama aşığız, bir daha biz
Sağ ol. Rustam Ahmetov. Sağ olun. Olacak